Roy Abine Muhwezi ahireyo okwaburoku obwabire nabuganaho bakuru b'amashemero agasiniya agebye mikono na za university eziri hansi y'obureberezi obwa Ankole ahari St James Cathedral Haro Children's Church omurimbarra nicurungi kumanya amateka bakagashoma kandi amateka hagati kugira ngo oshome iteke kwise wa level yawe yonga aronga amateka agebya abakushoma ebya primary abakushoma ebya secondary abaga kushoma ebye mukono amashemero na institutions zibakureberera bakoze sajya amataka gabo bagi hamwe intase kwasa kuba yamba ku improving amashemero increasinga enrollment mu mashemero gabo. Abine Muhwezi ho nashabire bakuru b'amashemero okwera abana okushoma amashomo agaraba hwere nyensya na munongago agaraba hwere okwetandikira hwemeromo ahabo kubo kozesubwa kugenda no kucendera omwana no yakubara munaza aha university naza kushoma yoki rebe cyakuza kushoma university karabe naza kucishomeza kikija kikakuyamba ninga kikamuyamba then jendo misho omureberezi owa Ankole Diocese Right Reverend Dr. Fred Sheldon Mwesigwa ashikire omurukikoru kandi asimere enkwatanisa erya hagati y'abakuru b'amashemero hamwe n'abarukurra ebyo bwegese omubureberezi obu. We also have inspectors for the desk who also complement the work of the government, and the way to go is cooperation, really. Bottom line, cooperation. Hari kiba kwita wejibira umuza district bagirangu tibinde sente zo recruiting abashomeza kandi mu district zimwe bakiza kushoroza fees ba RDCs baje mu tashoroza fees gwende cyo tushanga mu kiteganisa amashomero. Omugandi St John Mary Vianney Primary School erirya hansi ya Father Bash Foundation ryigwirweho mu butongore omurerwe Nyaga Parish omu district y'Isinjiro. Hanga mwana nakagumi nimwe akabaho usinjegwe. Archbishop witware eryambarra His Grace Lambert Beinomugisha nuwakurire omukorogu kandi asimira omurumo oguriyo nugukorwa okutungura ebyo bwegese. Merere kujyatandikire kasomero kake keliti when hati n'ishomero ruhango ya gorofa mukurira mukama musomero kumusimara kumuyebaza kuba bihire hari nayombe kirecyo kizimbe naha parose ebizimbe by'amakuku kaza bashobora kunagireyo yanyikiriza yije yaharambura nawe yasasubwe nseki. Bamwe mbebembezi abashikira ha mukorogu basimere emirimo eriyo nekorwa okutungura ebyo bwegese ahansi y'ekigombe ekya Father Bash Foundation. Ndakutwara umugisho kusima Father Bash ora habwentunguka na munongo yariyo narito muri Isinjiro kandi tintunguka konka kurete ntunguka eyamashomero abo kuba banonda kubingogoro hamwe no butamanya notekwa kutandikira mu gushoma. Wareba ibikondo by'amashanyarazi byabo ubambaga amatikiganiro ikintu program ya government kandi ebyo kurwaho umubiro butarwahare ishomereri ndaza kubarirya aha amashanyarazi aga government ishomero bari tuhire kandi ninde baryombeje gwete munonga abashomesa bariho konka Archbishop harimo abazira bari kuhenda abazira ijo mu rukiko bacika buri muzeri bamutera hakasente mumbwe na hako kutungura ishomereri ntukushaba ngo yikiriza akasente ako gahereza. Archbishop abyiro muti nkekijusyo amakuraga gashakwa Abdukarim Sengendo hamwe na Anita Atukunda.